Godine 1893. održana je prva prvomajska proslava u Srbiji u Radničkoj kasini u Makedanskoj ulici u Beogradu, odakle je 17 zanatlija krenulo u Topčider, gde je pročitan pozdrav socijaliste Vase Pelagića mladom srpskom proletarijatu. Odmah zatim je zbor bio rasteran. Prva proslava Međunarodnog praznika rada na selu održana je 1895. u šumadijskom selu Dubona kod Mladenovca. Masovna proslava 1. maja u Srbiji organizovana je 1905. godine, kada je ulicama Beograda u prvomajskoj povorci prošlo 6.000 učesnika, a na zboru u Topčideru bilo ih je oko 10.000. U Kragujevcu je bilo 8.000, u Nišu 2, u Pirotu i Šapcu na proslavi 1.500 ljudi. Srpski radnici su posle Prvog svjetskog rata proslavljali 1. maj u znaku solidarnosti sa ruskim, koji su se tada borili protiv carizma. Posle Oktobarske revolucije u Rusiji od 1919. pa nadalje, tadašnja vlast u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca uglavnom je zabranjivala proslave 1. maja, ali su one održavane. Na kraju Drugog svjetskog rata Beogradom je 1. maja 1945. godine prošla povorka od 250.000 ljudi i demonstrirala solidarnost sa završnim borbama protiv fašizma i spremnost radnika da svoj rad ulože u obnovu i izgradnju ratom razorene zemlje. Takve parade bile su tradicija desetinama godina kasnije. Masovni su bili i prvomajski uranci, čija tradicija se vraća poslednjih godina, a održavaju se u izletištima širom Srbije, često uz prigudan program organizacije lokalnih vlasti i turističkih organizacija civilnog društva. O tradicionalnim sadržajima u Bukovičkoj banji i na Bukulji za praznik rada razgovarali smo sa Slobodanom Ćirovićem iz turističke organizacije opštine Aranđelovac. U pripremi standardno tradicionalni prvomajski uranak, znači o tome se već razmišlja, počeli su neki dogovori, tako da u ovom narednom periodu očekuje nas puno manifestacija, dolazi nam i ulica nasmejanih lica, tako da ćemo se maksimalno založiti da na što veći broj turista privučemo i da učestvuju u tim manifestacijama i da te manifestacije koje budemo pravile budu praćene i posećivane. Čini nam se da je negde oko 1. maja i gulašijada na Garšima. Pa bude svake godine u organizaciji Sportsko-rekreativnog centra. Ja se nadam da će i ove godine biti negde u to isto vreme, tako da će to biti jedinstvena prilika da se puno ljudi na Bukulji i u Garašima, koji na neki način treba da budu i nosioci jednog novog vida okupljanja, druženja i svakako da budu podstrek u razvoju turizma, s obzirom da je na Bukulji sada i urađen dobar deo puta, tako da se veoma lakše i brže stiže nego do sada do Bukulje i nadamo se da će i ovaj drugi deo biti saniran i da normalno će moći da dolaze i autobus i sve, zato što veliki broj ljudi često zove i zainteresovanje za dolazak autobusom. Lepi prolećni dani su pred nama, sa turističke osmatračnice na Bukulji vidi se naša lepa Šumadija. Tu su i sadržaj koji su uređeni u poslednje vreme i taj prilazni put može lepo vreme da se provede na tom izletištu. Prema zakonu o državnim i drugim praznicima u Srbiji, za praznik rada, koji je državni praznik, neradni dani su 1. i 2. maj. Tokom prazničnih dana ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga. Dakle, imamo 2 neradna dana za proslavu 1. maja. U Srbiji su neradni dani za 1. maj, 1. i 2. maj, utorak i sreda. Sve to lepo može da se poveže sa vikendom ako se uzme ponedeljak kao jedan dan od godišnjeg odmora i imamo 4 neradna dana za odmor i uživanje, a možda i neko putovanje. A ako izdvojimo još samo 2 dana od odmora, po mogućstvu od prošle godine, eto nama mini odmora od čak 9 vezanih neradnih dana u ovoj godini.